Itekako nam je važno i drago mi da je kolega Hodžić danas s nama ovdje. Puno nam to znači, meni osobno također puno znači jer poznajem njegov rad. Znam na koji način se zalaže za život svoje zajednice, čuvanje jezika, identiteta, što je jako važno, itekako važno. I na svim poljima prisutnost u gotovo svim općinama i gradovima, pa i danas i ovdje s nama u Puli. Drago mi je da smo mi s naše strane zaista u dobrim odnosima, da čuvamo taj suživot koji je jako važan, koji pokazuje u praktičnom smislu što znači zaista živjeti s ljudima. Tako da je ovaj posjet donio, rekao bih, rezime suradnji, ali budućnost naše suradnje kroz izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra. I evo, zaista čestitam što su naši sugrađani izabrali kolegu da ih predstavlja u parlamentu i itekako je važno se glas čuje, a glas se čuje. I ja mu želim s te strane i s te razine zaista još puno dobrih godina, jer sam siguran da upravo mladi ljudi mogu i čuvati identitete, čuvati jezik, čuvati baštinu, čuvati tradiciju, ali biti dio korpusa u kojem žive, u kojem stvaraju svoje živote.